Yada se papa na mewo nkomo biom nso wa ha ya pomuden emo ensem the demon chaser yehu na che papa dog se bibia aboko de bibia aboko na ukọ wona nanom ho wo ayi bi ekrondi ni se kra nkranza yefri ele kranka sa kranka ni nkranza yefri akokeka nduro ni bomo ho obende ni obede wamiem yewo ye de nyame ase papa yehwe enuo ahodo ne nyarewa ahodo a ode esa ye da ahefo nyina ase na mi se oti enkade a na kese asomdweni ahoto na eba amawo se wo yare a ehu hia se wo de wo yade be chinchin ba bia ne ade because ye ho no dwumadi a nyame nam yeso ede enhaban no edi no ene na bofo se na yesitie no eye different kra na obi beka se na o pakan Mame papa ebia unti enkada ebia wonhwe yeda ye wono no ti o ye nya duro entimi enfeli Ghana ni wiase ba bia obi anim da bia ya meta kese gise achachakwata ena kompo eno pe ene ade a Dr. Sharp onsa ewo na so ye ho na pa afre no ya de bia wodin bia no a ode be ba ono untimi mo no mo nka se ya de no entimi nko entina yesi inso nkronsu ntini yekum abo akinye ntini yekum inso nkronsu ane ye hwia na hwe mediskato so oba na me se 70 mi ansa yade na mama 15,000 cities 150 million tetede no me ba no se wo me hye obo se obi frɛ wo kra se ebia wa interview me wo hwɛ wo program na odi akire ba ya me hwɛ no anye ya se me se mama 50,000 Ghana city obi afrɛ wo what bi enya de obetima TV 50 years kura me do anu abi nsida what na me chono ye wa duro ye adwuma ne ye ka kire onu ye nim ade ko de pot ya ye ka kire emfeli enke ya metra no mo nkasa ansem no da bia me ka onke aso ba hye so obi akwagilo a odwane dwane ahemache ne anadwo no sa na tie but ye duro obabatam bia no obaba bia me ankasa me wo ho untimi ma a be two occasions ya untimi ema me nyame na ne etie ne se da bia no me ya adwuma ena enkrofo mfa nche o ma dwene mu se me ma aduro no Dr. Sharp the demon chaser no Dr. Sharp any demon chaser ne ade ni nyina o pe bia gesa maso ye ho ka so a me mfa ma aduro nko out nkoton uto aduro bi na de sa e wa bontia me pa twa nya me de ena wa 20 emfa ho asem mreme ma de bia me ye bia no me ye ewo kasoa ba bia me wo no sa na tienti atiefo nhya ne nso pa ebi mutimba me na o ma be ka o ye tie o ye kwoto ayi bi demon chaser anye ye enya me dia me pa twa me de ni nyina no me ye no wo me ho me de mawa entimi mfeliu sane ye ka ye nsem no ene sane ye nsem tie no ma me papa apolitifo ne asojafo ne empanyimfo a worders ni ade a eba ye ho no wodi wani betwa ehu na eburu adwe ne ntiase so ena obi ehu se ye adwumadie ye adwuma ye de no entimi emfeli se obi entimi nka ye ho asem bane ewokrom da enso so no ye wo TV stations and radio stations bebre so ye adwuma ye start adwuma ne ye organa no ache ye se memedie mini ne megita ene ahaba ne sane esitienti no mesi sama ye aduama mede usika ma okura no san frɛ na gumanim ase no bia nse papa we kura no sa woni aduro na what ya say ayese obi ya azan se wan stop no entempa obekwa animu aye azan no sa mani beba mo so no na wa wie mo fofra anase popra enti memese me de adoma anya ya frɛ TV na ohwɛ me so na no me pa akyɛw nipa anya nkura wa Ghana hanum obi anim ne ekɔ wo yade we bi entina wo fabra na sie ntimi nsa amawa yesa na nkwa ya du sika ba me ya be ma 15,000 Ghana cedi san frɛ TV show no bia so na kama obi ante yesa cancer mane kɔ ulcer pressure diabetes yesa mane kɔ me mo diabetes duro se sie ya wana wa me mo di asikyire wo antɔ wa me pa akyɛw frɛ me ma we nam bibia ma duro nkyire hwe me pa akyɛw tie obi wo any problem yeye me pa cho fibroid yeye cancer yeye ulcer yeye asthma
ye stroke condemn one nipa no aye denden wo de wagu ontimi nyahwe na no tinsuo me pa cho de nipa ne antimi amana ansore amfiri wiche mi se mo pagya no so te wiche mu ansore anante majestically a wo de hwa wiani mase we kura no ohene ba ko bi wo se menim za no se chance be wo no ma opeso obedi adanse o ye yi what ya se stroke condemn one kura ya hwa no ne ho ye kura eze enura obai obo life sa se ne nante obo life sa ena mbo ne mrane na o no aye ne sa se ye me say yes na gifan se sa ye be petam ne de na ba no no be kan nyame enam yeso ede haba aye de be aye ede ama no na menim se kwa na aye wo no musa se ne wo time na wato ai se wo sa de ane next time no mu be hu se ye de no be ba no no aba be kan enum asem sa na tie ma me papa entina ekuro da ho ya yama wa ekokura ebewu wo ho in heart kidney problem yama na nkwa ya deceive your friends and public ni bibia me pa cha no mpori ya see a police vote me chia tum because e ba sa na ye criminals pa what na me kira na say obi madness ye hepatitis ye hypertension mojabro so ye award ye obi wo breast cancer ye okwa private ni kokwa bu pie ye nneoma bebre because of haban TB tuberculosis and na behwe obi a o TB a wo ma declare no ye ma na duro kura no enuru enagalo na ama wanu maduro no 4 wanu metre na obeje 4 that TB ni nyina agya kura bet ontua ni sika wienti no ye gozo ma na duro sanetie enti obi a hye ne so sa wo yare a wo de anemi tuufo ne se wo pese obeboka ana wo tena no na oboka oba anya de amete so de ama woni amagiwa na magiwo ntinu obeba no aba ntempreko oba ye ho oba no maduro wo antowa waju sika wasande ko baabi foforo na eba mokochi na baabi anu no ebe hye osa abo no yenim ne ye na nsi so ni adura ekitae sanetie na maame wa moka aha ho anse wusika kwa me pa cho wo de yade na te se de a wo de fa brai ho na hwa ade ne ya modi ewo paper no so no bia ne ewa aduro no bet bi won ma ne e man ho kwan obi a TV station ni ade bia ne ho mra wo fra ne ase betima ya ma ye ntimi anya ama me pa cho ene na kese ya fomo bia na nya buru ni bo frin kra sa ye fra ne kraka so ne tumi ni anwode a shere ma Dr. Sharp the demon chaser ebia na nya ne honum na ode ba tie ye waka soa wo ba wa fa ka soa ka na siwo overhead na se wusi o ka so overhead na se a nyame ayo adom no wa fa ka eco new market no wa ka so be so ADB bank wusi o ADB bank ya uko anim kakra bia onsa right fitting shop bi wo ye no mo na share wo everyday bia me ye adwuma me penny pa yi enti no eni amoto enti me consultation bo e wo fampa e 200 Ghana cedis ya de ya ade a anu ade pa beti consultation sha 200 Ghana cedis na wa bo ahun for ya de no oba na obo na nso a me wa duro enti me de duro no be ma na wo ya de ben wo tua ne nkakra me pa cha ho antowa afidie kuramba bia chechira bo an wa na eja no fra afidie we aso na kanaku ye ni ma se na publish ya me pa cha fire to TikTok baby a se sharp kura no sa woni aduro sa woni cancer duro sa woni ayi wo heart aduro sa woni sa nori nyina me pa cha enye ye ho tofi akwa me pa cha ebi ntimi nsida sa na tie ye number se na wo TV na enem no 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 when your WhatsApp 020 489 74 54 020 489
7454 kan hu se sharp aduro mesi yamfa bi nkwa abontene nkochini obi de ni bibi china me pa cha ye wa akoto ye wa asema me ma aduro bi ya no wo obolega kura oba abrochirefo pe na esa ntekiti ni ade ntino ye delivery de kwama omo wo Ghana ba bia age so oba ka so a anyesa na obi kwahye ba bi ka se de aduro bi ma ana ma de ba enye emfiri me ho sa na tie yeah that's it papa panti Dr. Sharp na yete no enka no na waka ne tie no ntonro no wokem e wo ba bia ne mo connect na ho a na wonsa ebeka bi de wabobo so nyina no wura ho wanti bibia se a ne number de amount freno na jimo enchiremo mama fasidama Franco Trading Enterprise phones papa pa die won fie ne ho ntie Nokia na ope Samsung ne iPhones ni nyina Franco Trading Enterprise e wo bi wo smart TVs nso e wo ho tabletop fridges wo ho Franco air condition wa kwajo die na kwajo die no sisi a wi a pe CCTV cameras na fa ball wo office be bia Dr. Sharp say wagene de da obasa agi bi ma kaka na de bia bobo ni fie ne office sebe ya be bi onam bia wote hakura ohunu ne yekoso e wo na chi Franco Trading Enterprise one more ene wo ne number ni 0246 422323 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 0555 939311 now on a Franco Trading Enterprise edi enkomo de du so no abusuan yi edi won mo awoda nti yan wo hye wo mo a happy birthday